Dobar dan. 22.12.2012. Totalna kataklizma. Smaknuće svijeta. Bum, tras, nestaćemo u trenutku, ljudska rasa. To se zna, spremite se dobro. Dismarket, maxi diskont, ideja, trčite, kupujte namirnice, kupujte ulje, kupujte brašno, kupujte sve, kopajte rovove duboke 300 metara ispod zemlje. Ko napravi sklonište na vrijeme, taj će biti siguran. Ja imam pouzdane informacije da će u 12.03 22. decembra 2012. godine biti parkirana letilica gore za Mars. U nju će se moći smjestiti 3 čovjeka, a žene neće moći da u letilicu, ne znam sad što. Uglavnom, 3 čovjeka će moći u letilicu i furaj gore na Mars. Ovdje će biti strašno. Planeta će nestati u trenutku. Znači, u čestice, u milijune atoma će se rasuti. Ja ne smijem ni da pričam o tome. Evo sad, kad pomislim na to, meni je muka. Prvo će se čuti BUM! I sve će biti ovako crno. Znači, sve će nestati u trenutku. Zatim će ovako iz zemlje da se stvori jedan plamen koji će ovako da obuhvati da obuhvati cijelu zemljinu kuglu. I sve će ovako goreti oko zemljine kugle i onda će sve ovako jedna brown boja. I nema ništa živo više. Ni muva, ni komarac, ni kornjača, ni čovjek. Znači, to je kraj života na našoj planeti. E sad, ako ta trojica budu brza i budu stigla na Surčinski aerodrom u 12.03, zapamtite, popodne, ne ponoć, nego popodne, ako stignu na vrijeme, znači imaju možda i šansi da se spasu. Znači, trojica sjedaju to i lete gore na Mars. E sad, meni su postavili ovdje neka pitanja. Kažu, kako će se nastaviti ljudska rasa? Znači, kako će 3 muškarca, uspjeti ponovo da obnove život na planeti posle ove kataklizme koja nas sad čeka? O čemu se radi? Gore, na Marsu, bit će vanzemaljac, on se Miloš zove, da kažem njima ovima što će ići, znači, da traže Miloš. Miloš će doći i tom jednom od muškaraca, on će izabrati to, nasumično ima neka metoda za izbor, daće mu neke kao hormone da popije i onda će ova dvojica da ga, i on će zatrudneti i tako kreće nova ljudska vrsta. Po nekim planovima, dok se sve ovdje to sredi, znači na planeti stanje posle kataklizme, trebalo bi se planeta naseliti 2014. godine. Znači opet da krene ta ljudska vrsta i sve to. To je to, ja ne znam šta da vam kažem, ako vas zanimaju neki detalji, znači oko samog smaka, vi me kontaktirajte. Ali reći ću sad, znači, ko nije počeo da kopa, rov ne kopa. Mada, po nekim prognozama, ja mislim da će samo ovi letelici preživjeti, tako da je od kopanja slaba vajda. Ali ne znam, probajte ljudi, pokušajte, to je zadnja šansa, jer 22.12. nema nas, gotovi smo. O tome se radi. Eto, razmislite dobro, bliži se sudnji dan. Adios amigos, vidimo se na Marsu, ja sam mjesto letelice rezervisan. Ćao.